Hello gagayam kapadasan ni Kabsat Erning saan naapod na nagan ti may drama diti manang biyanang a drama diti YouTube channel Jenna Almoite Drama na imbag nga orasyo. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Kasibu Girl dita Bua Kasibu Nueva Vizcaya Benji Lalwan kan Lalwan family dita Bulangaw Pangasinan. Kan naragsa ka pa nagdangdangag dita North Cotabato, Damama Mila Dispo, Dodong Armela, Jaris McRaven, Lovely Joy Javarata Jeng, Ken Papangko Juning from Mayan Javarata Dispo. Kastimanti ko na ni Kabsat Erning. Dear manang biyanang, imbakbakat kanin laklakay mi kanibakat ko tinagababang iti balay tawan bukod mi apagtaangan. Manipod nagdan na kami ti asawak, aging gana dan kami ti anak, kan aging gana ki asawan dagiti anak mi, agab-abang kami latta. Banag apaglidlidayan mi tadi kamot lamaadaanan iti bukod mi abalay. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Erneng, agsingsingir jay landlady iti abang. Ay tamot a landlady, singir a singir. Kunamot lan itarayan mo ti abang diti balay na. Kat kasapulan na mo't siguro Taday to'y mula ti pangalalaan na iti pagbiag na. Uray ko ba no napintas ti balay na? Saan magta nagalas? Ay di ka man nagkasta-kasta. Pag nanaudam, uyawam. Imbes nga agyaman ka, taadda na laka apagabangan dito. Uray kastoy laang day to'y abalay, nalakamot ti abang. Natibkerkit di aday to'y abalay. Tababasit pa ila dagiti anak ta ide, kat dito yun tinagabangan tayo. Ala, in kangarod alaanan ti belt bag ka, ta alam ijay ti bayad ti abang. Ay, kaano nga tamot amaadaan ta iti bukod ta abalay. Ay na, di mon arapaapon day tabakay, ta saan tamot tabak nang. Manumot lat matmat gadan tay ti panaglaklako tangay. Umdas la amay gatang iti lamutin ta. Wan nga road. Ay, kastoy tanga talatan iti agnanayawn. Agab-abang tanga talatan aginggat inggana. Ay, kitawan mabalinta awan mat kwartata. Sana balay, adan babalay dagiti duwang anak ta. Wan matkit di uray awan balay ta. Basta adda balay dagiti anak ta. Ay ayabanda tamukit di nga agnauden ije babalay da. Nga mabainak mo't kadagiti manugang ta. Jak mo't lakayat. Ta saan ta makagunay anaymbag no makikabkabalay ta. Limitadaw ti garaw no kasta. Iso nga no santan ti agabang. Uray ta kabalan tamot abayadan ti abang ta ditaw. Pari Erning, papanam. Ay, naggapo aki jay talipapaparay. Nay, sa bali man talugan maun pari patay. Agsusukat mo tilugan maun. Umay ka lumuganan, tay tulog ka rin siya palayaw. Alaman nga rin paray. Sa bali man matilugan maun. Na-upgrade mo't manay. Kagangay na paray. Talagang agsuswerte kay ti panagaahintay mitilutay. Ano man siguro tinilako mo na niya? Medyo pare. Ang mga ang laki di amom abayer. Iti house and lot. Talo ti palpalako na kanya house and lot. Ay, awan matamok abayar paray. Agbiro kay ti bayer. Tanda porsyentom no kwa. Ay, nada mabiro kak aparay. Kumusta kayon dito nanang, tatang? Mayat lata anak kaw. Nakaumay ka mo, tanak ka. Ayan di asawam ngay, saan mo matakadwa? Nagdiretso iti trabaho na nanang, agdardaras ngamin. Indagas nakla dito tawan trabaho kita. Iso analagip kayo apasyaran. Adagayam insangput ko amasidaken groceries. Apag isaw, di kam nakapalingkay anak kaw. Daytan ti sidan tayo no madamdama. Kas kay lapimpiman dito Umay kay agnaad ngaminin ijay balay. Ay nasanay. Ta inayaw ta ayaban niyaw no kayat na. Tanusyak, manjak.
Dituya kaon. Manjak mo't Dito'y kamin iti amayaw. Komportable kami mo dito'y. Kan nairwam kamin dito'y. Tasipod kakaskasar mi iti amayaw. Dito'y yung tinagbalayan mi. Ngam kayat mi kumamot nga agnaid kayo iti napintas mo't basit apag naidan, Di na kami pakadanagan dito, yan akaw. Ayos kami laang iti inayo dito. Naragsak kami dito'y, anak ko. Ay na, uray siyak manang Nilda. Kanayon kumot nga ayabandana ng kantatang iji balay. Taijayan ti pagnaadanda ngam di damat kayat. Mabainda siguro kadagiti manugang da, Roda. Nga ngam kaasi nga rod dagiti dadakkel ta. Agab-abang dalat ta. Numabalin, jak kayat nga agnanayon ti panagab-abang da, takaasi da. Adda kumamot bukod da balay, uray basit na, Nga rod, Aywan, kumustan kay apa-aplayan para abroad manang? Naipagnak amin ng apapeles ko, urayik la ti awag ti agency kanya. Manang numaka-abroad ka ala anak to Kaya't kumutag abroad. Di ka madanagan natin ko. Sapay ko mga rod ta makapanakon. Naka-abroad ang tikabsat ko lakay. Agaplayak mo ten, takayat kumutimanggad ijabal lasiw taaw. Saan na masapol bakit? Adamat trabaho. Saan tamat nga grigrigat? Magatang tamat latati kayat taakanan. Tinapatag saan tangag bisin. Basta. Kaya't ko ti makitinulong kan kalakay. Isa pa nga asim tapalubusan nak. Uray duwawan upat la atawan. Agawid ak tumot laang apaman ang makaurnungak. Awan pailat anak ta, agabrod kan. Mangbukil tanto nagfurgud akon. Alan, palubusan na kung lakay. Nala, sikati makaamoro da. Basta agan anad ka akanayon iti pagilya na papanam, ha? Naimbag ka pa'y paray. Adan bukod mo abalay. Ay, inot anay patakder ko ti balay ko, pare. Nabayag mo't santo nalpas. Ada kumamot balay may. Makapaapal ka paray. Sikamot, kadno di abroad lagi jayan anak mo. Sikakit di ati makapaapal. Taad anak mo amang tulong ka na kayo. Ay na, saan kami amang namnama ka iti anak may? Ta adan bukod da pamilya. Mang tindalay ti saggabasit nga allowance mi Angam ti pamilya da, ti pangpangruna da. Narigat mo't puwersaan mi ida paray. Sa bagay mo't kadya. Isuro nakmamayt nga agahintay kasken ka paray. Iso nga rod ako ngagsapol kay ti bayer, tay bagam kanyak. No makasapol ka, adamat porsyentom. Ti problema nga rod katawan mo't amo kabayar. Ada pa'y dua a house and latalakok. Nalakon jay maysa. Ada pa'y dua ngay palpalako na kanyak. Sige. Ta tumulong ak nagbiro kiti bayar paray. Isupay ti porsyentok mo ta. Gumatang kay ti house and lot, Mari Esperanza. Anya? Si Kaki Dimot. Pangala ako may tigatang ko. Awan to pa'y pagload ko. Day tantulak house in latan. Ay ka silent millionaire kan samad ka daw. Palso day tadamag. Luadam mo mabayar, ibagam kanyak, Maray. Apay, kasanong agla ko ka iti house in lot, katawa balay mo nga ilakaw mo. Agab-abang kayo laang mag. Aday palpala ako na kanyak. No, adam mo mabayar, ibagam kanya kalya. Adamad porsintaw. Mala, ibagak tulatan no adamaw. Ahente ka magaya man parirneng. Makiaahin ti aklaeng, Maray.
Sige, labasan kan. Tadapay papanak. Papanamngay. Inak agbiraw kiti bayar. Papanam Erneng, nakasukat ka mag. Mapan kamay kan ni pari patay iti ayan tilako na hausan lat. Mapan bikitain kan picturean may. Tapno adamat may pakitak ano kasjay nga agdamag. Kat di na kun umay tulungan iji palingking aglakaw. Sika pay laeng taglakaw tanay bisi akpay. Ipamaysak man tagbiro kiti bayar. Bareng bumaknangak may. Narigat sa amot ti kasta trabaho. Narigat ti agbirok iti bayar. Nalaka no ipamaysam. Agbiro kakit dimot abakay. Agdamag-damag ka kadagiti amaw. Wan ano adda? Dahito gayam ti maysa. Apay ngayon alaklaka dahito ahawsan lat. Kat daktak kilmat ngam di imun akin dita taparay. Bas-basit dahil dyan ngam nangingina. Wan tanapintas ti lokasyon na. Saan amalaylayos? No kasta, malaylayos dahito abalay. Wan, ngam tagtagari. Di mo ibagbagay ti bayer amalaylayos na ito'y. Saan alaka na ito'y tawan mayat amang gatang. Nalaingmat ngamin dagiti bayer no kwa. Agda-magda ka dagiti tattao wano karuba tila ko abalay. Damaganda no malaylayos wano saan. Ay, sayang na ito'y malaylayos gayam. Way, kas makita may awan babalay dito'y manmano. Tawan mayat ngagbalay dito'y pare. Nailawaan sala na ipatakder na ito'y. Ta di na mo amalaylayos dito'y. Sayang nga rod Ang mag-asam man, nalaka ti presyo na. Wen tay barbargindan. Nabayagan nalako na ito'y. Awan manggat gatang pare. Na ito'y lang ti pimaot na ipalpalako na kanyak. Kaya, Dagitila sana makamo amalaylayos dito'y ti makagatang. Basta awan mang ibagbaga. ewan Ang amnungay agdamag da ka iti karuba ditaw. Ket awan mabalin ano agdamagda. Talaga kasta. Kasi mat nga raw ti makagatang no bilang laeng. Ay ket, problema na matdaytan Di napatag. Ada porsyento ta pare. Ay, sa bagay mat ka di aparay. Anyat plano manang, agrenew ka kadi pa iti kontratam diti abroad? Wan Roda, oray may sapay a kontrata. Sa akto agawi dun. Ay, oray siyak nga rod. Kastamot ti planok manang. Pagururnungan. Wan nga Rod. Kurang pa iti urnong ta sorpresa ta para kadagiti dadakkel ta, Roda. Ay, wan nga rod Karaman da nanang kentatang idirason no ape ang nagabrodak. Uray siyang ading. Iso ang nagpursigi ak ang nagabrod. Takababain mo't iti asawak. No dumawdawa takkan kwa na iti para kadananang kentatang. Wan may mayat mo't laeng no bukod ta apagbannugan ti itulong ta kadagiti dadakkel ta. Basta agtinulong ta. Pag nayunan tanto ti daduma nga urnong ta. Tapno maipaay ta ti sorpresa ta kadagiti dadakkel ta. Wan manang. Hello, Nilda. Kumusta kayo? Naimbag man, ta nakaawag ka anak kao. Nasaya at matlata atatang. Di kampay makaawid. Mama minsan to ti panagawid mi. Inton ag for good kamin kini Roda. Ay, katuan anak kao. Aywan, di mo't ada kumpare yung ahente iti house and lot. Nasa ungamin ni nanang idikat. Awan, ni kumparik apatay. Hapay ay anak kao. Ay, kwa. Ada ngamin agpapabirok agayom ko iti house and lot.
Amangan no adala ko tay kumpare yung. Ay, ada! Ibagaktukin ko na. Alang nga rod, napipya siguro no jay kumpare yung, tasig sigurado. Tay ka no nalakalaang tay kabailan ti budget ti gayom ko. Wait, saan unay anangin na dila ko ti kumparay? Basta kitain nyo tay mayat atatang, takababain mo't ijay gayom ko ngagpagpabiro. Wait, sige, kasaritak to di kumparay, kanak kao. Ay, sayang. Lalako mo tay may sa house and lot, pare. Aya, anyat na bating ay paray. Jay malaylayos, pare. Aya, Isun aday jay ti ilakol ta. Basta di tay bagbaga ang malaylayos. ay sa bagay. Gayim mo't lat ti anak ko jay gumatang. Awan mo't ditaw. Saan datamot ngam amaw? Kan damat di abroad. Di namat makita no bilang laang. Well, isa di mo ibagbaga pare tapno makakwartata. Ay na, sapay ko mga raw ta, makalako ta. Asigay, taurayak man ang tiawag jay anak kaw. Ibagak nga dapay may sa house and lot. Agbiro kayo iti sabali saan ajay malaylayos, takababain mo't ijay gayom ti anak ta. Ay nasaan ay, narigat yung sapol iti may lakaw. Ilakaw mi pa hindi nabatay, tayo supay ti mapursinto may. Apay, di ka makonsensya, gayom pa'y mo't ngarod ti anak ta jay bayer. Narigat ti mailawan, kasla pa nagsaur mo't laang ti kasta, tadiyo ibaga ti agpaisaw. Kasano nga ron na makalako ka no ibagam amalaylayos. Iso nga rod, ajay kumparim tinagdamaganda, tadda pa nagtalagda. Agtala ka man. Imbes na makalako kamay, kontrabida kamay. Saan mo ta basta malayos dahil no awan to daw? Sa laag layos mo no panagtuto daw. Uray pa'y, anyalat ko na undan ngay, numailaw anda. Isa pula nyo laangan iti sabali agatangan da. Ay na, kaanon to pa ngay. Narigat tiyag sapol ko naklangarudan. Naijaya, tila ko may. O anya, nakasarita mo nila kay mo, Roda. Imbagam tinagsaritaan ta. Uwin manang. Kat, imanugot. Uwin manang. Iso ka nun ti makaamo iti amin. Sige nga, Rod. Basta bilinam nga awan pangibagbagaan na. Pagparangin tayo lat na agayim ko ti gumatang iti house and lot. Tapno masorpresa dananang kantatang. Uwin nga rod. Imbagak day takin ko na manang. Naimbagkin nila kay mo ta saan unay abisi. Ningamin lakay ko, super busy iti trabaho na. Taamumit nga iso ti manager iti kumpanya nga ayan na. Uwin manang. Maawatan matkid din nila kay ko dayta. Ay na, kamaudyanan na. Maipaayan tamot laangan iti bukod abalay dagiti dadakkel ka. Uwin nga rod. Ay na, matungpalan tinabayagan ngay nararapaap ta manang. Uwan ading, sigurado ang maragsakan danaan ang kantatang iti daytoy. Siyak ti binilin ni ipag amang kita iti balay kan lo ti alako yu tatang. Adayo kanong amin dito iti lugar ti gayam ni ipag nilda abayar. Isa siyak ti binilin da amang kita kan mangbayad iti balay kan lote. Apay masapula kita Wana, ta binilin dakket nga rod tatang. Saan na masapol? Ipakita mlatan ti ladawan. Ada kanyak ti ladawan. May mayat no makita kiti personal tatang. Anya? Sige. Mapantay nga rod. Ta awagak ni kumparay. Adda nagdamagak akaruba ti lako abalay kan lotay tatang. Malaylayos mo't gayam ditoy. Kanayon da kanong ag-evacuate tunggal ag bagyo. Patpatsem na kita. Kung kunadalaan, tadi da kayat nga da karuba da. Saan la may sa tinang ibaga tatang? Taluda ka aruba. Basta di mo ibagbaga, tapno makalako tayo baraw. Ay saan Kababain ijigayim ni ipagnilda tatang. Masapol nga agbalin tayo nga honest. Ta narigat no may lawan. Kaasi mo. Agsapol tayo langan iti sabalay.
Alya! Kontrabida may dadya manugang mau. Law-lawan kaw na nangikuyog kan kuha na itayan tila ko abalay. Imbaga nakit din kaninil na amalay layos na dyan. Imbabawi dalakit nga roday. Husto laeng ti inarami jay manugang ta. Maditimang lukluko iti pada at tao lakay. Masurunak. Imbis na makakwarta na tao, awanay. Sayang. Hindi ka man agbalin ang managing bubukod lakay. Saan anasaya at tikasta? Di ka agsasaor para laeng iti bukod mo nga interes. Agbayad tamanen iti abang talakay, panagbabayad manen. Ay, abang manain. Apay, di na tamad paw-paw ita na nagitanak ta. Manuabulan ag. Adda siguro nang usaranda iti kwartada ah. Saan abale, taumadanin ti awid da. Agfurgud da kanon. Nasaya na no agfurgudan. Apay lang amin nga agabrod na katadamat trabaho na itasawa na. Kaya't damot siguro ti makatulong ka dagiti manugang taa. Agrubwat ka lakay. Taintay sabten daroda ken nilda ije airport. Dagasen data kano je manugang ta. Ha? Ay, sumampat dan. Wen, alan darasem. Ing agdigusen ta sumarunuak. Ay, hey, sumangpitan na gitanak ta. Hey, alang araw, mabit lang bakay. Nay, anya lugar to ayan tayo. Apaya simardeng tayo dito. Ay, Adda ka di balay ti amamuyo apagdagasan tayo, anak ko. Ala, dumsaag kayon. Taintay pa'y makipangan di ta abalay. aking balay dito ay. Balay ti gayim mi tatang. Alang araw tanay, mariknak mo ten, tibisin ka. Ala, dumsaag kay nga roden ah. Makipangan tayo pa'y sa tayo to agawin. Uray ta si Degan ti lugar tayo dito eh. O, adto'y titulbak nanang, tatang. Da kayon timang lukat iti daw. Day, apay ada kami ngay. Apay, awan tao di taunag aya. Alan, tulbukan yun ti balay yun, nanang. Tatang. Ha? Ha? Balay mi nga, bagbagayo mag. Di kayo man mangrabak. Wen tatang, balayo kininanang daytoy. Katamtaman laeng ti kadakkel na. Ngam cute. Kan, bukod yun abalay daytoy. Saan kayon nga agabang? Ha? Ha? Ay na, agpaisaw. Ay na, asino nga'y tinanggatang. Da kami kanimanang nilda, nanang. Dahito ti may sa arason no ape ang nag-abroad kami. Sorpresa mi dahito'y kada kayo. Ay, anak mi aya. Ay, agyaman kami unay kada kayaw. Nagpulos ni namnama na itaw. Ay na, agyaman kami unay, Apo Diyos. Thank you, iti daytoy aparabor mo kada kami, Apo. Maala, lukatan yun tapno makita yung iti unag. Ay na, kasladyak pa'y lapatsin bakit? Andan balay ta, nagpintas pa ay. Uray siyak nga rod lakay. Kasla marigata nakpay kat amakaturog. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Nagsaya at panagpuspuso na kita anak ta bakit? Nagsasaya at dang anak. Wan nga rod. Ay, naimbaglakit din ta saan ajay malaylayos abalay tinagatang da. Ha? Kun kunada lagayam agayim da ti bayer. Ngam isuda mo gayam nga agkabsat. Well nga raw. Ay na. Naimbaglakit din ta saan da nagatang na jabalay. Wan sapay ipapilit mo idi agatangan da. Makiapa ka pa'y idin. Datakuman ti malayos no kaskasano. Wan nga rod
Ay maglakit dahin tanalaing jay manugang ta ng kilates iti dahi jay abalay. Una, iso nga agyaman ta ijay manugang talakay. Why? Kit madigaya matalaga tagkuskusay. Dandanita na ilaw anayin baka... Nalaos ti kinaragsak mi ti asawak ta natungpal tinabayagan at tinartari gagayan mi. Di mi pulos ni namnama ti kasjay ngay narami dagiti anak mi. Isa pagyamyamanan mi launay iti Diyos, tanadan kami tinasaya at nga anak. Alakastan, tugayem mo, Erning. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Makablawan ti tunggal may site tinaimbag ka naragsak nga oras yu amin. Ngagbuybuyak ka nagdangdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sat ining san napud nanagan tintay patangatang drama. Ngam sakbay na kablaaw mampay kadalari gumangan dita Abu Dhabi, UAE. Dolores Miranda dita Israel. Kanisitong Sabado dita Ambukaw, Santiago City from Mark Anthony Elizarde. Kastimanti ko na ni Kabsat ining. Dear Manang Biyanang, adda anak ko ijab road. Kat bayat ti kadda na ijab road, nakasarak iti chatmate na nga afam. Kat excited akla unay amadaan iti manugang a foreigner. Iso ngayon palpalastog ko dayta kadagiti kalugarak. Rugyak man nga road, ti agsalaysay. Ineng, ayan mau. Tay cellphone mo, adda umawawag. Asino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nunapatag ti bagana. Sumbata mo, dadak dito ibanyo. Jak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello Tatang, how are you ngayon? And also my daughter, how is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pauitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay kagagangay na, tada ka nga ro dito abroad. English mo nga minti sa umi dito eh. Isunti na kairwamak. Ay Juan, where is nanang ngay? Ana, agdigdigos pay laeng, anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, anda ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, nanang. Tomorrow, you go and get my pauit ikuyog yu datatang kanta anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Angam apay, you receive already your salary. Aya anak ko. Yes, nanang, yes. Okay nga rod anak ko. Thank you again for your pauit. Take care always, anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man ng nanang. Bye-bye. Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamat nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo, no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit di tapno maasa ti di lang aging list. Anya tamom, ang mga numakamanugang tanto iti foreigner, di makapraktis tando bilang lang. May na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pagko naamat, ngam no bilang di na kayat. Di siya to numabalo Naay,
Nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam yung kastan ti ibagbagam. Kasla kay kayat mo mabalo ka. Ah, si kamot. Joke ko lang, mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makitsatak pa'y. Maki-video call pa'y no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo? Makadkadlawa ko na. Nobyum ka dijay kanayon akainawag mo. Wendalen, puriner. Ay na, awan magkididakas na makiboyprina. Tabalasa nga mat. Pudno nga danak ko ng balasa nga klatatawa maasawa. Wen matkit di ngam ni, kita uma. Di ka agdardara sudos gayam. Tani, di mun sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyum. Ay nagkita kami to kano dalin. Nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. No talaga a single ti nobyum. Kawan Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta aya, kat nasayat nga rod ano kasta gayam. Ngam, amo na nga ada anak mo? Wana muna. Awan inlimad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. Ta I will drink the water. Na, anyat naknakan mo inay. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kanuray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakiday. Ay na, Ingulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di tamakasuro ka nga English. Anyat amom. Ang mga noalaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakatrubatan di apukotan. Tay tulod ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apok, sorsorom kanon ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taaddan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, addan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mon, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam. Ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sa una ang makisarita kanyak. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit, Sophia. Ay, wundalen. Si Kangay. Agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatlay dinapan atawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor. Tapno na pintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sophia. Dito yung arudan. Tagbidyo ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nagbidyo. Masapul mo ta presentable ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti pus ko, abimaknanga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga usod ay tapahambal-hambal dalin. Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti adda kanyak. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanyak. Wen nga rod, amin nga aramidam ipost mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom ipopos mo.
amangan no kuna ang dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagi siya nga ipupus ko. Diyak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, ha? You will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, ha? You tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumting to day tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawana, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanako. What do you want, aya? Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayo medyo barupe alugan ah. Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Uray siyak mo, ha? Mahiliwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan, anak ko, ha? Kadwayon to amang sabat kanya kay airport, ha? Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon, maray. Awan, ngam kayat milaeng met ati agparaman. Tapno maramanan nyo met ati katas ng abroad. Ha? Apay sumangputang dyan, anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sakit diti trabaho na ijabro da. Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipus na. Pasig madag dyan nga nagamit na tipupus na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Wan medyo dakkel met ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver kasla cleaner mo dyan bagada ida trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver mo titrabaho na ijay. Wano natulungak nga ta. Wan siguro Adamo nga mintultulong mo no kwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan to iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amaray. Mala, umayak to nga rod. Ay nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko lang, nanang. Ay katwan nagsisipukal dagiti nagpuputaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sa kanto nakasanglas. Ipadlaw ko mo't nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na, Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyonal di tao'y may kawa da makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo manakon-nakon, tatang. Ay, Nana Bibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad at I will give you something. Ay, haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naimbus samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibus nga rodan, tatang.
500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay nga may na masapol a warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung aron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsubsobra ti kwarta, mabalain. Ure, iwaras mo ti daduma a kwarta. Angam nagkurkurang kan tumutlaang. Ure sa anan. Nangrunakit adda anak mo. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta la dahi tatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwela iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samat bus-busa mo nga ag-flight manan. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tandamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye darling. I love you. Take care always. Sofia, asino jay imawag ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Una nang. Anyat imbaga na ngay. Kinasaritak kumamag, tapno maipakat ko ti English ka. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kung ti panagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Aya, ay na, nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadimo nga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, sika kanya anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumarek. Iso asagan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may nakikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali naman ukang ta. Umay na kano ikasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na apay kaskari na aya ti kasta pampanunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso ti dayta. Ken apay masigurada makapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akit mabalain. Ngam no dayta ag citizen awan lat ammo ka. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kangam isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala aglibi-libi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti ammo ti tataw dito'y lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ila ko tatay nuang kan baka ni tatang mo.
Imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang Janobium Nanang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapul Janobium 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontak ta nga ro Januang ken baka. Mapukpukaw mo tainwang kan baka, bakit? Impastor mau. Jakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagi jay. No tinakaw da, awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigud mo nga iti ti pangipaspastura ka dagi jay. Wano nakabulos nga ta. Jakam mo Sumangpet tulat ta, ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos dyan na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kon ti kwarta. Ag-flighten ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabi nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat Januang ken baka. Ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang kan baka, ineng, supya. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo ti kasta. Apay nagilimod kayo kanyak. Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday dyan nga inaramid mi. Ket iso adimi imbagaken ka. Ta sigurado ngamin adimo kaya. Nangusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan nyo. Binulod ti nobyok nga afam. Tatang, sana balita do ti kwarta dayjay. Sukatan na mutlaeng. Apama na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam? Tatang. Nagka-problema nga min di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kau. Anya red flag nga ibagbagam lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon masukatan daytay ti dakdak lakay. Anya ngay. Ayan din lobyo mon, Sophia. Nagplaitan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutin iti social media. Anya nga, di hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalanan ti kayat na awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa jabrod. Tako na apang lakad na iti bisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man nga aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa'y sopa kasaran nak. Nga agawid dito Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati agul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, supya. Ano san nyo ti agabyawn iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apag-aradaw. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, tiyag trabaho iti talaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan. Anya nga ita? Jak ka ba ulan ti paparamidyo, tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok.
Wano ko liglig no isaw. Anyat pagbayad mingay. Kat na-scam kami matun tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Tarasan yaw! Kastao na pong to ti asawa kiti dadagundaway. Di amok ag nanayo ng ti panagungungit ng bayat ti panaglabas ti aldaw, iniinot matlabi maaw ti pungtot na. Nagsarbi nga adal dayjay ang napagtangmi iti anak ko tan nagdarasudos kami. Kat syakmat nga ina, imbes sa bayabayak ti anak ko tap na may lisit ang yaman na pakaisagmakan na, saan tagapoy ti kinagraraman ko kinonsintek ti anak ko. Iti sana nagbayag, nagsublimat lang tanak ko'y jabrod, kat sana na nakihasawa. Alakastan, tuyagayem mo, ining. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para ti script kaniti drama tuyagayem yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin at timanan gagayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Amang welcome manan kada kayo nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kani kabsat Mike saan napod no nagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay dalay Dario dita season Pangasinan. Tess Guyago dita Bulanao Tabuk City Kalinga. Kan Lolita Maganay wenno Stella Tukat dita Hong Kong. Kastoy man ti kunani kabsat Mike. Dear manang biyanang, naragsak ti panagdenami iti asawak kat adadwang anak mi. Ngam nagbalin ang nagulokan nariribok kat no anya ti rason iso tinak istoryaan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hello tatang, kumusta ang tirik nayo? Naimbag kayo ka din? Saan pa'y nga road, Flora nakaw? Tinumar ko amin nga agas ko, nga misumot lata. Nakapsutak mot lata. Kan adulata tinasakit na marikrik nak. Anya? Ay, umayda kay nga rod sukunanan. Tagpakita kailangan iti doktor. Makamo ka anak ko. Ala, urayin da kami nga rod Umay kami inton malam. Alang aron, agrobot kan tasukunan ta ni tatang bakit? Pasensya kan Mike, lakay Kasangsangpot mo pailaan naggapoy ti trabaho mang agbiyahe tamanan. Awan problema, bakit? Sana balit ta si Dagmoy. Nasurok la amay sa nga oras ti biyahe. Alang aron, mabait laang tarubwatak dagiti anak ta, ta sumurot da kano. Wana, tanay, awan kadwada dito balay. Talaga nga isurot ta ida, bakit? Tay ules ken pungan ko. Pakisupot mo man anak ko. Ay nasaanan dagita. Ado ti ulusken pungan ije balay. Kawas yu laang dalaan yun. Jakmet nga ron makaturog no sa balit ti ules ken pungan ko. Sa balay nagiti ules yaw. Nalamuyawt. Kayat ko tinakersang nga ules. Isu nga isupot mo ta ules kaw. Kinuray tapungan kaw. Ay, ngala, mabait laang nga rod. Apay ayan jay asawam ngay. Adda jaro bayan tatang, agpapaangin. Ayabam tatulungan na kangagimpake. Saanan? Kabaalak da ito Basit matlat mayempake. Angam, inakbit mangidadang iti danom apaglabaryo, talabaran kayo, tatang. Makonfine ni tatang, Mike. Nakapsot ngamin. Kasano adi kumapsot kat di mo't mangan iti ado? Un ata natamnay kanu ngamin ti panagraman na. Isungawan ganas na amangan. Akat kasano? Sikapay lang ati mang bantay ka ni tatang diti ospital. Nagtrabawak manan inton pikat. Ay, kasano nga tandag iti anak ta. Ayabak to pala tay bakit akaaro ba ta? Tatang danak amang kadwa kadag iti anak ta iti walay.
Ala nga rod. Bareng saan nga agbayag ni tatang diti ospital. Bareng agimbag mutla dagos. Ayan jay asawa mga ay. Apaya di nakasublatan nga agbantay diti ospital. Agtrab-trabaho, tatang. Naimbag kanya katawan trabaho. Apay, saan nga ag-leave? Saanan, tasayang taal daw na. Sana balit ka ba ulakmat? Apay nga yakas jay day nga asawa. Kaslawan mo't pakibiyangan na kan ka. Saan amasyan kan ka? Mapuy-puyat ka dito ospital. Ngam di na ka umay sublatan nga agbantay. Adda nga rod trabaho na. Sayang taal daw na naglangan. Di yun pagpanunutan iti dakas di manugang yutan na singput mo ni Mike. Nasingput nga. Amok akon kunam lang dayta. Kalubam ti madi nga ugali jay asawa. Saan mo't atatang? Kasi kamit anak ko. Nagkutungkan. Di na kan samot pakpakanan jay asawam. Talaga nagpakutungak tatang. Nagdayetak. Tagrabe tilimok magakiti kalabas. May kawaak ngamin takimutong kamatay. Isa ako nak nga ang mga nukurang ti ipapaunag mo. Bisbisinan na kan sa jay asawam anak ko. Ala, sumrak kayong tatang. Ay na yan. Makaginawak pa yan nakarwari di ospital. Nagrigat yan iti ospital. Nala, agtugaw kayo pala ang atay simpakti sila da pagturugan nyo. Dalusak biit. Una yan. Ayan jay asawa maya. Aday tayan tilugan. Irwar na dagiti kagawaan nyo ang naggapoy di ospital. May aman nga iso tagdalos. Namanog ka. Aginanakakit di. Amuna rumwarak itay di ospital. Di na pailakat dinalusan matisilid na pagturugak. Inyor oray na pailakan kamay. Ay na, mamin ano umulat mang dalos iti dayjay ngay? Di na mo ila masango. Di na masango nga. Sadutket di Ipanamnaman na amin kan katrabaho dito'y balayaw. Tatang, ibagayo lata no kaano ti panagawid yo. Tapno makapakada ka iti trabaho. Ta itulod kayo. Isapsapa yun tong ibaga ta maisapak mo ti agpakada. Tani, no biglaan ti panagpakada iti trabaho kat didak palubusan. Isa amay mayat no may sapsapa amay pakada. Apay, pag-awidin na kaon, Mike. Ha? Ni, saan tatang? Isaksakbay ko lang nga ibaga. Nanakaon nga agawin. Ha? Agyanak pa'y man dito balayaw. Tada sa bali anadlaw ko iti anak ko. Grabe, tikimurtungan na. Sa nakas niya ti sigo na pamagina. Nagsisipukil iti ti pamagina. Gamita, kaslamot takungan. Ha? Di mon samot ngamin pakpakanain. Ne, saan mo tatatang? Agdaydayat ngamin. Saan unay ni agsidsiday ti karne? Kan basil na ti kankanan na ngayon na po yun. Ay, basta jak pa'y lagawin. Palubusan dak nga agnay diti balayaw, may. Nay, nagsapakan nga aglaba anak ka. Alas 5 pa'y lati agsapa. Uwan tatang tapno malpas adagos. Kan apay nga aggal-gal ka. Ayan tay washing machine nyo aya. Nadadaol. Tay spinner lati mabalinan. Ay, agispinak tulangan ano makagawgawak. Nadadaol ka. Sana nagumatang jay asawa iti sa balay. Wano saan nan nga ipa-repair? Baybayan na marigatan ka nga gilgil nga glaba. Sapay nagano ti lablabaam. Mabiitla da ito'y tatang. Saan mo't nginal daw ti panaglabak? Ay, sana mabaleng ti kasta.
Awan si jay asawam. Isumot laki mutong kan takas ta ti pampamayan di asawam kan ka. Parigatan na kamot gayam unay ay. Ala ni tatang, saan napudno dayta? Kasaritak tuman jay asawam. Di yung ungtan. Ang mga numasair tirik nana. Masaer no masaer. Basta siyak. Jak magustuhan ti makit kita. Saan nagapaw ta si katyag trabaho. Kat ipanamnamam mo't aminan at trabaho dito balayaw iti anak ka, Mike. Agasam mo't day ka. Isaw ti aglutaw, aginaw, agdalaws, aglaba, kan mga sikaso ka na iti anak yaw. Ha? Nabiitak pa ila dito balayaw. Ngam adon tinapaliiw ka. Grabe ka, Mike. Idi si bibiyag pa ina di asawak. Oras saktang trabaho pa rin ti pagbiag mo iday. Nang runa hindi mabasit pa ina iti anak, Mike. Tultulungak na ti asawak iti trabaho na iti balay. Jak ipanamnama amin kan ko ana. Tatang, Angam si kamot tayo. Bay-bayam jay asawam amay bababad iti trabaho iti balay. Lalus-lusyangan jay anak ka. Di mo pa igatangan iti washing machine. Nakakaasay nga gilgilgal, marigrigatan. adentad ko apaggatang na iti washing machine, tatang. Iso na lang, ta ibang kuna ka no, ta masayangan. Kahit kaputa kastati ko na, di mo matpilitanan. May amount. Saan mo, tatang? Pati agluto, jak makita ng agluto ka. Siyak iday, ilutwak ti pamilyak. Uray ada trabaho kiday, masapar kulat ti agluto. Tamasya na kita asawak. Aglut-luto akmat no daduma, tatang. No saan na meron na nga ag-overtime ak. Aha, awan pa'y na po utak. Jay anak ko amain. Diyak namin masangon ako taka na yun ti overtime ko, tatang. Lukas tamot lagayam. Di mga lakay ti babaunan yaw. Tapno sana marigatan jay anak ko. Ha? Mga lakay ti sweldo makatulaw. Saan mo ngay nasawa ti anak ko tapno pagbalinam nga alila. Yalaam iti katulungan na, Mike. Sikat yung desisyon, Flor. No mangalat iti babaunan mo no saan. Ta imbes na pangpasweldo tati kwarta, idulin talangan. Jakmat la kayat. An-anuam tababaunan. Kabaulak mga ramidan amin at trabaho dito balay. Ni tatang nga rod ti problema. Tila ibagbagana. Nagalas ti panagsasauna. Ala, paspasensyaan mo ni tatang. Kasaritam nga rod Kaano nga minaya nga agawid? Unay kamutan, Mike. Ha? Iparupa mo law na yun, adi mo kaya tikaadan ni tatang dito balay. Sana kasta. Ngamjak nga rod magustuhan ti panagsasauna. Makapasakit mo't ngamin. Awan mo't kinapurno na iti ibagbagana. Kat palabsam lataan dagiti ibagbagana. Kasla di ka pala nairuam iti amak mo. Ngala, pasensya ka ni tinaibagak. Nagdamag aklang mo. Diyak mo't papanawan ni tatang. Di ka lamasyan ka ni tatang, lakayon. Awan kadwa na iji balay mi. Kasapulan na ti kadwa. Isa pa nga asim. Di mo kumamot papanawan diti balay, Mike. Ni, nanang, da kayo magayam. Sumrag kayo Di mo't ngamin makalagipon di anak ko nga agpasyar ijay balay. Di na mo't ipasyaron dagiti apukok. Iso asya ko na ti imay. Ayan ni Mike ngay. Ay, ada pala iti trabaho na, nanang. Inton malampay sumangpet. Ang maladaw man siguro nga gawi dun. Tama nga no ag-overtime manen. Ay na, kasimot piman jay anak ko. Overtime na pima na kanayo nun. Mabambanugan jay anak ko. Ha? Takasano, isumo lang amin tagtrab-trabaho. Ang basol na, tanatangkad mat ngamin ti ulo na ide. Mabit lang, nanang. Inak mangala iti meriendayo. Sanon, nagmerienda ako ni Jerwar. Ayabamkit di dagiti apukok man, takailiw ko idan. Nay,
Adda kamot gayam dito'y abalayan nato. When ta nagbakasyonak man, Mike. Apay, nabayag ka dito yan. Dito'y kan ngagnanaad. Medyo nabayag mo Tultulungak man jay anak kao, tanay, kaasi, Mike. Maparparigat iti trabaho iti unag tibalay. Takasanaw, trabaho namot ngamin amin ay. De, talaga akasta tanyat kayat mo. Ni pay lamaik nga anak ko timang trabaho iti trabaho ti anak mo. Rumbang lang agbingay da iti trabaho. Ni Mike nga anak ko timang manggad. Iso tagsusweldo. Iso ti provider iti da ito abalay. Iso pay latag trabaho dito balay damat. Jay mat anak mon timang trabaho kadagita. Well, maawatan ka. Gamsiyak, edi si bibiyag pa iti asawak. Uray adda iti trabaho. Tulungak lata iti trabaho ti balay. Agluto aginaw, aglaba ken agdalaos. Tamok tirigat ti trabaho iti unag ti balay. Narigregat mo ti trabaho ti padre di pamilya. Housewife nga ron. Saan mo't amang opisina ti anak mo? Sayang lang amin, ta saan ajay pada ni Mike a profesional ti nasawa na ide. Natangkan tuma ngamin ti ulo na ide. Sayang mo't nga raw, ta saan akinayat ni Flor jay Hawaiano iday, ang nagaram kan kwa na. Da kumaitan ijay abroad ti anak kao. Dolyar ko mati kwarta na itan. Agam sa bali mo't nga main, tinakiasawaan na. Isa ano di mo kaya ti anak ko apara iti anak mo? Nakarkaro pa'y kanyak. Anya mo't jay anak mo ngay. Housewife laeng. Ay kaasi jay anak ko. Ta iso amin ti provider. No jay pada na ko ma-professional ti nasawa na ide. Mayat ko ma ti biyag na ita. Ado ko man ti urnong na. Apay, agnaeden dito'y balayo jay ama ti asawa, Mike. Diya ka mo ananang. Tamanipod na karwar iti ospital. Dito'y mo't ang tinagnadan na. Apay ngay, pagawitin nyo Ay saan kababain nanang. Una, nga miso pa'y ama inay na yun apakpakanam dito, yanak ko. Kakaasi ka lang arudin nga agtrab-trabaho. Si kalaang timang manggad. Ngam nanayunan pa'y latpakanam mag. Ayos lang dahi ta nanang. Ay made, jak to pa'y papakpakan ka, kat inanak pa'y isuntulakit din. Baybayan yun. Kababain timang papanaw iti tao. Dito yak mo't nga ruden nga agnaed, anak ko. Ha? Ay kat, ada kayo dahi ta nanang. Nan, siyak ti agluto, Flor. Tani, nabuslon ka nga agluto iti masid. Aglisi ka di tata siya kun ti agluto. Ingka kidi asikasuan dagiti apukok. Siya kun ti makamu ditoy. Sige nga, Rod, nanang. Alamangan tayon, tanay. Marabyan manan dya anak ko nga agawid. Ta-overtime manan. Mangan tulatan no sumangpat. Dagiti ubing nga Flower. Ay bamidan Nanganday tayan, tatang. Inlabayak ida iti gatas, takas tati kayat da. Won, isurom dagiti anak yung agtipid. Tanay, kaasimat jay amadang agtrab-trabaho. Mala, manganan. Anya to'y linutom amasinangay abalayan. Ne, apay di mo ammo dayta. Kit-kita asayute, damagam pay laeng. Binalsigmat asayotay. Inlambong mo lang na ito. Won, mangaramid kamutin iti sawsawam. Adamot tay ikan nga inruar ko iti Jeref, nanang. Nang luto akla iti sidaan ni Mike. Iso ti priority nga agsida iti naimas. Ta iso ti agtrab-trabaho. No awan trabaho yo, di kay kundi reklamo. Ta kaasimot jay anak ko nga agtrab-trabaho. Ay kat pagrebengan na, tay sukat nga ron ti padre di pamilya. Wen, ngum saan na responsibilidad ti mang palamot kadata abalayan. Iso ano anya ti maidasar amakan, awan ti ado a reklamo. Alam mabitla ang tamang arami dakiti pagsawsawan, tatang. Tamangan tayon. Naimas latta day ta si daan.
Apay nga awan silaw dito kusina ay nagsip nga. Di mo isilaw dayta, tanabuslon iti kuryente. Ha? Jak to pa'y agsilaw dito'y salas nga agbuy-buy iti TV. Mismo pa'y nga anak ko jay para bayad iti kuryente. Si kantulakit din, akatugangan na lang. Grabe mo ta panagtipid daytan. Rumbang lang agtipid tayo. Ta saan ada tayo nagtrabaho. Sorwan tayo kumati makisama. No awan mo't mayam ambag tayo iti dayto abalay. Nagalas mo ti kasta panagsasaomon. Apay, ti kunam, nalakat ti trabaho ti anak ko diti unag ti balay. Nan-stop to pa ti trabaho na. Wan ngam awan mo't sweldo na. Tanangam ti panagsasaom abalayan. Ta makapasakit mo't dagita ngay bagbagam. No arsagid ka, pumanaw ka. Jak pumanaw, tabantayak ti anak kaw ta maparparigatan. Kimutong to pa yan. Jay anak ko kit di ati kaasi. Apay, no saan aga po iti anak ko? Aglamot ay ati pamilya na. Nalastog ka unay ngagsasaaw. Nalastog no nalastog. Basta husto amin ngay bagbaga. Ay, sana nasaya at tilinangan nyo kaninanang tatang. Apay no agawid kayo pa'y laang. Kanayon mga minti pa nagkontrayo. Sana siyak ti pagawidan yaw. Dahil jay akatugangam ti pagawidan yaw. Tatang, Di ka kayat apanawan. Ta umabuso mo't jay asawam no awanak. Isa amantayan kayaw. Nanang, kaano ka di awid yaw? Jak pa'y agawid, tabantayak ti refrigerator yo anak ko. Ha? Siyak ti agluto iti sidaan. Tano ni Flor ti agluto, nagbuslaw. Ti kayat na, pag sidaan na kanayon iti naimas jahi amana. Uray kumamot susweldo akaskan ka. Nanang, sana nasaya at ayim imot ti makan. Wan ngem awan asida. Gaputasan ngay suda ti mangmanggad. Nabuslon dametan ngagsida. Baybay anyo lakad itadamot paggatang iti masida. Ay saan? Maasyanak ka anak ko. Urnungem kit di ti kwartam. Si kalaeng kandag iti anak mo ti agsida iti naimas. Bayam nga agsidada iti puro anateng. Nagbubuslon kayo iti danog. Mike, sumana umanan ni nanang. Wan nga raw. Tanagam man di pa nagsasaaw. Makapasair kay tirik na. Ay sus, agsinong ba't damanan. Umay kalakay, intaan nawaan ida. Agapa damanan. Ningamin nanang mo, sumana umanan. Wan nga raw. Kat ni tatang mumad, tutupan na ti inak. Di nalabaybayan. Kat, akim basol. Diyamak, kasta ka day. Kayat mun samat adat at agapa. Alala. Huston, saan manan aday ta ti pagrikyaran ta? Panunutan takid din wanya ti rumbang aramidin ta. Tapno makapagkapyan lagi ti dadakkel ta. Nanang, tatang, daytoy kat napagsaritaan min nga gasawa. Saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Ngam sipod adda kayo dito balay mi, nagbalinan ang nariribok. Inaldaw nga adda agapa, adda agbinbinlukaw kan agpinpinangag. Banag ang naalas sa denggan. Wen nanang, tatang, saan kami ngamin ana iruam iti kasta? Tasigod ang natal na ti balay mi, idiawan kayo pa di ti balay. Ngam manipod adda kayon, nagbalinan ang nariribok. Makitkita dagiti apo kuyo ti panagsinsin nung batyo. Nagalasakitaan tatang, nanang. Iso na pagnumuan mi kan ni Flor, apumanaw kami langan. Ulitan, saan mi akayat ti mang papanaw kada kayo? Iso na kami langan, ti pumanaw. Agabang kami ni ti pagnaadan mi, kat agbati kayo dito balay. Apay ngay apumanaw kayo. Sayang ti pagabang niyo. Urnungan nyo laengan Da kami latan ti agawid. Agawid kan nato, tagawid akmeten. Apay, kayat mo apanawan dantoy balay da. Alangan adata ti agkabalay dito. Manjak mo't Ay, nakarkaro mo't adya kayat Mala, agawid akam. Basta di mo baybay anti anak ko Mike. Uwin, tatang. Asikaswam mo't anaimbag ta anak ko Flor.
Nanang. Alang arog, agimpaki kamin. Agawid kamin. San kayo na pumanaw dito? Da kayo tirumbang nga agnag dito. Tabalayo da ito. Agkapya kay nga mina nanang, tatang. Agasawa kamin ka ni Flor. Noan nyaman ti diyo pangayatan kada kami. Lipatin yun. Tamay may sa tayo na pamilya. Di tayo kumaaga apa. Tamalas iti panagbiag ti kasta. Mat ngamin tatang, nanang. Agpipin na tayo kuma. Saan kat nga agpipin nangag? Ala ah. Pasensya kayo. Noan niya tinaypakpakita kiti kalabas. Uray siyak mo ta. Ale, lipatin tayon tinapalabas. Pasensya kayon. Pasensya ka mo't abalayan. Pasensya ka mo abalayan. Nagpinasensya nga rod dananang kantatangkat manipod idin sa andan ang nagapapa, tatunggal ayaban mi iday ti balay minukas nga da okasyon, di mi matan mangag nga agapawan no agsinong batda. Alakastan, tugayem mo, may. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, dayta pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.